resepsi syukuran ya Nok ya. Ya berarti hari yang kedua ini. Pertama kan organ. Ya. Yang kedua sandiwara. Yang ketiga nanti malam ada syukuran tasyakur siraman rohani. Besok malam. tasyakur siraman rohani. Priwe si Col. Mana gaburukanna Bapak Jim? Ngomong eder. Betap sih. Iya maksudnya. Oh pergi sandiwara siraman rohani. Aja anon bekak. Kosim ki. Iya. Kosim cilik ki. Iya. Lagu apa Col? Ping pitu aja. Oh ya wis. Ayo kembali bersama ya bersama kembali bersama Dewi Warna. MC kayak MC pengen kah? Orang kena diri kena suarane. Oke kembali bersama Ocol Dut Rohit Palak Darka. Tuh. Orang iyang bosku. Ya jaluk ping itu. Orang iyang. Oke baik hadirin yang berbahagia, inilah untuk partai yang pertama adalah Bang Satria berhadapan langsung dengan Ocol Dut naik di atas ring. Siap, tepuk tangan. Iya namanya Ugi. Garap tinju apa bawa rasa? Makosim pekaro lu dikongkon ngibur dudu kongkon donge. Cukup. Orang bener penyanyi lanange geret-geret dalang sandiwara kabeh. Cukup. Ora usah. Cirane geleman bae maning. Ya kita masalah sing narik be. Ucaki wa non sedelat nok ela mene kabeh wong telu men. Alhamdulillah yen kang bakal dadi saksi nggih bahwa ki wa Kacung Teguh nggih karo Nok Dede Ristiki almarhum Bapak Jumero Bapak Nok Dede iku duwe kaul nggih padan-padane jeh isun duwe mantu. Kacung Teguh pengen jalukane nanggap sandiwara Dwi Warna kok terus padan-padane sandiwara Dwi Warna tapi jesing nyinden Mimi Haja Ugi kian ibaratnya haul sekar kentar sekar kentir sekar kentar kegawaning angin sekar kentir kegawaning banyu haule almarhum Mama Jum sampun kaleksanan mung ana siji maning. Apa dia Kang? Nok Dede ki masih duwe jalukan Apa kita ku seneng Bungah Merwata Suta iya duwe laki Mas Teguh iya cuman jari je Mas Teguh ku bagiannya di dalam mas tres bangane dalang mati bedulan di cover orang jari je bisa joget macan ucul dilakien pengen weru Nok Dede je bangane mat Teguhku dalang sandiwara kono saturungan dalang sandiwara iku ke sing bedulan go aku sih iya bisa nih kelakon hari Nok Dede ketinggalan ngampun iya sing antri pirang-pirang Masya Allah cuman pintere Mas Teguh iya sing bedulan marani Jemaras numpake macane ucul wah konon berarti inti acara kaul ya kaul bakal wong kaul mah kudu dilaksanakan inti batur sedulur ucapane almarhum Bapak Jum moga-moga disakseni rakyat Cangkuang kabeh ya amin mangga moga-moga Bapak Jum oleh tempat sing layak ya Allah Bapak Jum kelingan ya yuk mangga Mimi ayo layakane Sinjang kirut sejatine wayang jejare gunung kidayungan sama seperti biane pantes bunga disawangi pantes kisah disawangi Dede Rizky sing paling sayang sumpah sempalin biane pantes wis disawangi rumah curcaya sadinasti
Siji maning Kien kari kebo mudak jaran Satunya sih kebo mudak jaran joget sia joget cerot. Ayo lanjut. siap Siap. Siriwan Cipak jadi ketulis zaman janji ada sini jawab dan ada benis wakune Hop, kien kari Mas Bambang Satria. Nah, Kira-kira macane ucul kabeh. Mas Ayo. Bang Satria pantes Bang Satria. Makan Bok bok bok. Awas. pantes Mikir, bisa mikir, bisa mikir. Minggir minggir. sama jadi pantes bisa rupanya Bapak. Mas Bambang Satria sekelas sempla limbiane buru pancu di sawangi direkat dia bintang karenan kunika alon kalimaton bagian alon asal ngelakon diri bang Cipak jadi ketulis gawan janji ada sini kemamikan kalau ciri sahabat gedang semedut rasa ganti aat tepung mas pengantin sarang oke dari sini pengantin sing duit ganti pantura dewe sing laki gawe dewe kacikan kesawane pantes lulus pada rupane uruman curhat kaya Stop. dalam Siji maning ya bos. Siji maning. Awas. Siji maning. Ayo. Kudu bisa. Apaan? Kita ki bisa lagune sirah ki. Tapi sirah bisa belinto ke sindang kerut. Ya wis antuk ke. Ampun dah. Ya. Hop, aja melayu. Mas Ocol Dut aja melayu Budak ki. Ya weh. untuk tekani waktu bisnisnya tekani bangsa Wah, sampun haul kaleksanan. Alhamdulillah. Mugia segala apa kang dadi tujuan mau kaleksanan. Iya. Duwi warna ya mugia tetep lanjut. Nah ya gawe kabeh panjang umur. Akhir rezekiye. Amin. Nok dede kelawan Mas Teguh panjang umur mulia bagja jodone akeh rezekiye akeh anake. amin Sing akeh anake. Iya, alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah. Ucapane Bapak almarhum Bapak Jum Jum. wis dilaksanakan. Iya. Padang kuburane Amin. aduh karena segala apa kang dadi tuntutane Amin. mugia adem magfirah Gusti Allah angsa. Amin. Ngoten. Akhirnya kula banget matur kesuwun sanget billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bonok Dede Risti Aa Teguh kau wis dilubaraken gini nok Ella. Si Dede Risti Iya, saya moga-moga nok Dede Risti karo Aa Teguh panjang jodone panjang umure akeh rezekine. rezekine ya kakak. Alhamdulillah luar biasa hajatane nok Dede Risti ya. Iya teka kabeh. Tamune teka kabeh kalesan sing duwe pantura ya. Ya iya. Sing hajatan. Sing duwe ganjele pantur. Ganjel. Sing Nak. nun. Mau ka ocol nembang durung kan? Wis. Wis nembang. Tararing